Pozdrav ribička ekipa. Evo, stigli smo u novu 2026. godinu, pa vam stoga želim svako dobro, puno sreće, zdravlja, a naravno i dobrih ulova tijekom ove godine. Na početku bi svakako htio zahvaliti svima vama koji ste me kako i ove godine, tako i prijašnjih pratili, koji su se pretplatili na moj video kanal i eto, na taj način mi pomogli i dali mi podršku u razvoju ovog mojeg video kanala. Današnji filmić koji ćete vidjeti je moj pokušaj malo neke, ajmo reći, retrospektive prošle sezone, koja je bila, što se mene tiče, solidna. Veseli me da je na nekim vodama na kojima ribolovim bas se vrlo uspješno mrijesti, jako dobro napreduje i već ima zaista ozbiljnih primjeraka ove ribe, što daje mi nekakvu garanciju da ću i tijekom ove godine imati dobrih ribolova. Također me veseli da je na nekim vodama populacija grgeća prilično porasla i što je vrlo dobro i pozitivno za ultralight ribolov, koji ja, kao što ste mogli vidjeti na mojem kanalu, prilično volim. A ono što nije dobro i što me žalosti je da se populacija smuđeva na jednom od jezera na koje ribolovim, a koje je inače držalo prilično dobru populaciju, dosta smanjila. Naravno, razlog ne treba previše spominjati, dakle neumjerenost ribiča u izlov ove ribe je dao svoj danak. Međutim, ono što veseli je da je dosta sitnog smuđa ima dosta, što je znak da je mrijest prilično uspio. A potvrda toga je da prilikom lova grgeća često ulovim sitne smuđeve od nekakvih 15, 20 ili još koji centimetar više. Vidjet ćete u ovom video materijalu vidjeti isječke iz filmića koji ste mogli već vidjeti tijekom prošle godine, ali ovo su ulovi koji su na neki način obilježili prošlu godinu, ne zato što su bile to najveće ribe, nego između ostaloga bile su ulovljene na neke tehnike koje prije nisam toliko upražnjavao ili na neke varlice koje sam počeo malo više upotrebljavati tijekom prošle godine. Isto tako neki su ribe koje ćete vidjeti ulovljene, neočekivani su ulovi. Isto tako vidjet ćete nešto materijala iz jednog ribolova koji mi je bio posebno drag, a to je u Provaškom blatu. Bilo je nešto i morskog ribolova, uglavnom ne želim više dužiti, udobno se smjestite, pogledajte filmić, vjerujem da će vam biti interesantan i do nekog drugog susreta, odnosno do neke druge ribičke avanture, ribički pozdrav, Bistro. Oho, kaj je to? To je potkvačivanje nekako. To je nekako potkvačivanje. Čini mi se. Šara izgleda. Ali uredno za čubu. Opa! Opa, malo mu mesa falilo, proteini, a? Braco, fale ti proteini, a? Opa, stari moj. Direktno za čubu. Če malo mu falilo proteina. Ajmo. Odi stari.
Ali da te poslikamo i to je to. Ha, ha. Koja mrcina. Ajmo stari. Ne, na krivu stranu ideš, ej. Na krivu stranu ideš, ajde. Oho, tu si, braco. Lijepi smučko. Odi mili vanili. Odi. Lijepa riba. Baš lijepa riba. Prekrasna riba. Lijepa riba, baš ga je uzeo. Baš ga je uzeo pravo. Prokutao ga je. Kako spada. Evo baš lijepa riba, zdrava riba. Ulovljena na twister. Dakle crni twister sa žutom glavom. Jako lijepi udarac. Lijepa borba. Stvarno pravi primjerak. Bliže 60 cm. Idemo ju vratiti u vodu. Nek ti je sretan mrest. Ajde stara. Ajde. Tu ispod nogu mi su mi 3 lepa basa, ali još tam dalje ide plova. Ide jato od jedno 4 komada i jedan je kakva baština. Kakva baština, čovječe. Kakva baština. Kakva baština, čovječe. I to na light pribor. Ajde stari, u redu je. Ajde. Koja borba. Yes, baby. Koja baština. Prekrasan stari bas. Kakav bas. Na veki rig. Lađ štapac. 1 do 7 grama štap, ali je prikraćen za vrh. Pa je malo jači. 0,10 špaga. 0,18 fluorokarbon. Predves, kakva baština. Wow. Predivna riba. Evo ga. Kako ga je frajer piknuo. Prava matica, debela. Debela prava matica. Evo ga. Ajde stani. Koji fulanac. Fino. Fino, najveći je primil. Kako se fino bori.
Lijepo tanko. Lijepo tanko. Baš lijepi bas. Lijepi. Na ultralight. Jedan. Negdje 30. Kojih 7-8 cm. Nepunih 40 cm. Ali baš lijepa riba. Atraktivno je udarila. A tu cijelo još jedno jato gleda kaj se to događa. Pa ćemo probati zaribati još kojega. Ako bude išlo. Znači, Sokana 42. Ajde stari. Ajde. Budi slobodan. Čekaj. Znaš kak se kamuflirala? Sada ne znamo da je tu, nema šanse da bi ju vidjeli, jel da? Da. Kužiš? Jesam snimil to, jesam? Jesam, snimil sam ju. Markić, legendo. Jesmo ju uspjeli, Markić. Markić. Kako sam ju zajeval. Sipa. Sipa. Kako prekrasna sipica. Daj ju, gle. Kaj nije dobra? Je. Markić, gle. Kakva sipa. Budemo je pustili, ma ne bomo je sad uzimali. Mi smo ipak face. Čekaj sad, da se ne pokvače. Ja, znaš kaj, hoće pobjeći, ona ima mlaza, onaj, znaš. Da. Marko, sunce ti žarko. Opa, evo ga, ode. Kakav lijepi. Lijepi bas. Kakav lijepi bas. Nalagani. Kako se lijepo gori. To je sad već. Baš lijepi bas. Progutalj je, znači, moju nekakvu homemade mušicu. Ne znam kako bi to nazvao, nekakvu imitaciju kukca. Evo ga. Dakle, nekakvo moje kemijanje. Šaranka, udica, silikon, malo pera i da više to radi na površini ona spužvica. I evo, prekrasna riba, baš dobra fora, nalagani štap, eto, zato volim ultralight, iz tog razloga, prelijepa riba. Evo ga. Bas na mušicu. Dobar. I to fini bas.
Yes! Yes. Da. Haha. Na muhu, na streamer. Evo ga. Čisto lijepi pasić na mušičarski stav klase 4. Mušica iz AliExpressa. Ajmo mačak. Kakva cremperka. Na muhu. Kud sad u granu, jebem ti granu. Ajde van iz te grane. Aj jebem ti. Kakva cremperka. Kakva prekrasna cremperka na muhu. Predivna riba. Odi stara. Odi tu. Kakva perka. Kakva lijepa cremperka. Predivno. Na mušicu. Predivna riba. Kako ga je udario. Ovo je napad. Hvala Bogu. I to 2 komada. Vilje još i drugi je gore. Jaj! 2 komada su udarila, jedan se sad otkvačil. Ne mogu vjerovat. Sad se jedan otkvačio. Ja budem poludeo. Kako su ga utepli. Šteta da se ovaj otkvačio. Nije preveliki, ali kakvi uzraci, dvojica su, drugi se pokvačil na ovu zadnju trokuku i tad je otpal pred ovalom. Da ne vjeruješ. Evo ga. Ovo je neke boljega. Je lijepi grgić. Lijepi grgić. O da. Lijepi grgonja. Baš lijepa. Lijepa riba. 25 do 30 cm. Baš lijepa riba. Prelijepa riba. Evo, baš lijepi. Ajde malo se nakostreši za gledatelje. Predivni. Kako si ga udaril, frajeru. Kako ga je upio.
zdravije. O da. Kako si ga lupi, frajeru. Aj. Čekaj da se malo okrenemo od sunca. Ovo je najveći danas. Ova riba je najveća danas. Da ga pokažemo ovako, prekrasan. Prekrasna, zdrava riba. Baš ono, lijepa riba, jako. Ima negdje bliže 40, tak se ne varam. Ima 40, možemo ga čak i izmjeriti. Evo ga. Znači 40, evo već 40 cm. Evo, 40 cm, predivna riba. Ajmo ga pustiti. Ajde stari. Yes. Kako ga je ožgal. Da. Ovo je kjavo štuka. Ovo je štukac. Ovo je štukac. O da. Kako ga je ožgala. Štukac ne veliki, ali baš lijepi udarac. Pravi udarac. Sivić girov. Ne znam kak se zove sad taj. To je površinac. Nije klasični silikonac, nego od TPA materijala. Tako da on u principu pliva. Uglavnom, lijepa, fina riba. Baš lijepa riba. Ne velika, ali borbena, pravi udarac, onak, muški. Aha, frajeru. Isuse dragi, koji bas. Ujebote, koji bas. Ovo je PB. Koji bas. Isuse dragi. Koja baština, ljudi. Kaj je ovo? Koja baština.
Isuse dragi, kaj je ovo? Ljudi, kaj je ovo? Koja mrcina? Na žabca. I to nekakvog vizar džabac, nešto uopće nikakva ovoga. Kaj je ovo? Isuse dragi. Koja mrcina. Idemo ga zamjeriti. Ovo je za mjerenje svakako. Za vrh čube se ulov pod kožu, iako nije probilo čeljust, ali se dobro piknu. Baš za ovaj vrh kože. ...45, skoro 46 cm, ali predivna ugojena riba. Yes. To je to. To je ono zbog čega si ide u ribolov. Opa! Kakav lijepi. Kakav lijepi grgonja, pravi. Predivan. Predivan grgonja. Ali ovaj put na leptira. Predivan grgonja. Prava faca. Ajde mačak. Ajde mačak. Opa, basanja. Opa, basanja na ultralight. Sad samo tu je malo obala zajebana. Morali ga budemo člajsati. Tu malo niže. Yes baby. To je drag ultralighta. Da. Lijepo tanko. Kako ga je lijepo usisao. Predivno. Oho, evo ga. Oho, i to je solidan. To je pravi smuč. O da, to je pravi smuč. Ajde stari, padaj. O da. To je to.
jedan smuč. Baš lijepi udarac. Evo prvi neki kvalitetni smuč ove sezone. Evo ga. Opa! Evo ga basonja. Yes! Yes! Yes, baby! Koji basonja! Bas u studenom, 11. mjesec, skoro polovica 11. mjeseca, magla. Pogledajte, štukovsko vrijeme, ciljano, svjesno i namjerno ciljam basa. Ha! Jes, jebem ti. Kakav basanja. Znači na vormicu sa otežanjem ispod krilce za dodatni flash. Dam. Kakav basanja. Znači basanja. Dobro, 45. Prava, debela, zdrava riba. Ajmo riba. Ajmo ribo, hvala ti na ovome. Ajde stari. Ajde prika. Hvala na svemu. O, nije strižek. Basanja. Opa, basanja. Basanja je to bio, da. Ovo da. Lijepi. Lijepi basanja. Zimsko vrijeme. U stvari kasna jesen. Prva trećina 11. mjeseca. Snijeg. I evo kakav lijepi bas.